Nongeye kubasuhuza mbifuriza igitondo cyiza mwebwe mukomeje gukurikira ibiganiro bya Rafiki TV Rwanda, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Garutse muri studio rero ngira ngo mbagezeho amakuru y'urugamba uko rwifashe hariya muri Kivu y'Amajyepfo, hagati y'ihuriro AFC 23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC, aho urugamba rwose rukomeje kwambikana ndetse rukomeje kubica bigacika. Ubu noneho rukaba rwahinduye isura, ibintu byakaze byakomeye, ntabwo byoroshye na gatoya rwose kuva aho Uburundi bwifatiyemo bukajya mu ntambara yeruye. Noneho ubu ngubu ibintu byakaze. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki 5 Ukuboza uyu mwaka, ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryabyutse rigaba ibitero bikomeye mu bice bigenzurwa na AFC 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kwihimura ndetse no gukomeza ibitero. Izi ngabo zirimo iza Kongo, iz'Uburundi n'iza Wazalendo zikaba zirimo kurasa ibisasu biremereye muri centre ya Katogota iri muri teritwari ya Uvira ndetse na Kamanyora muri teritwari ya Walungu. Hanyuma rero mu gusubiza AFC 23 nayo irimo irarasa muri groupement ya Itaravungi muri teritwari ya Uvira, ikaba iyi teritwari rero igenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatanije. Hanyuma rero muri iki gitondo ahagana ku isaha ya saa 2 ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rikaba ryarashe ku musozi wa Ngomo uri hakurya ya centre ya Kamanyora, bituma hazamuka umunsi mwinshi cyane w'umukara. Amakuru aturuka muri aka gace akaba yemeza ko uyu munara wa Vodacom ari wo warashwe ugatwikwa ugacumba. Amakuru ava mu kibaya cya Rusizi rero akomeza kugaragaza ihungabana rikomeye mu mutekano nyuma y'uko uyu munara wa Vodacom wangijwe n'ibitero by'amasasu manini bivuga ko byarashwe n'ingabo n'imbunda z'ingabo z'u Burundi ziri hakurya y'umupaka, ko nizo zarashe uyu munara uracumba. Ngira ngo wenda reka mbere ukuntu urashe ugacumba, muri ukuntu zakubise igisasu rwose zirawutwika neza neza uragurumana. Ni umunara wa Vodacom. Uyu munara rero ukaba uri hariya ku gasozi ka Ngomo, ho ni hakurya ya centre ya Kamanyora. Noneho akaba ariho barashe, akaba ariho uyu munara wari uri kandi wari ufitiye runini iki gice, kubera ko wakoreshwaga mu bijyana n'itumanaho. Ibi rero bikaba byabaye mu gitondo cyo kuri wa gatanu, ubwo ibisasu byaturitse mu buryo bukomeye maze bikangiza bikomeye uyu munara w'itumanaho wa Vodacom. Abari aho ibi byabereye bemeje ko ibyo bisasu byangije uyu munara byarashwe n'ingabo z'u Burundi. Izi ngabo z'u Burundi rero zikaba zishinze ibibunda bikomeye ku butaka bw'icyo gihugu cy'u Burundi, bikarasa biturutse hakurya y'umupaka, aho nyine hakurya ya Kamanyora. Murabizi ko Kamanyora nyine ari wo mujyi uhuza Burundi ndetse na Kongo hariya muri Buvira. Ibi rero bikaba bituma nyine Uburundi bushinga ibirindiro mu gihugu cyabo ku butaka bwabo, noneho bakarasa muri Kongo, ndetse hakaba n'indege zitagira abapilote nazo ziri kurasa muri Kongo. Ku munsi w'ejo nazo zarasaga ziturutse i Burundi. Ibi rero mu mashusho yagiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga no mu baturage hirya no hino, hagaragaramo uwo munara utuma umwotsi mwinshi uturuka impande zose ugereranyije n'uko utumbagira mu kirere, bikagaragaza ubukana bw'iki gitero nk'uko mugenda mubibona nyine ku mashusho turimo kubereka. Bikagaragaza ubukana bw'iki gitero nyine uko cyari kimeze cyangwa se uko cyari giteguwe. Uyu munara rero ukaba uri mu gace ka Kamanyora, hagati ya Ngomo na Kamanyora, ahazwi nko kwa Gasumari, ahafatiye runini mu miyoboro y'itumanaho ndetse n'ubucuruzi bw'ako gace, mu bijyana n'ubucuruzi ndetse n'itumanaho, ko ari wo wakoreshwaga muri ibi. Ni ukuvuga ngo rero ibijyanye n'itumanaho kuri ubu byahagaze. Amakuru yizewe ndetse agenda atugeraho yemeza ko Rubarika, kimwe no mu bice by'ingenzi byari bifitwe n'ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR, kuri ubu hamaze kwigarurirwa burundu n'ihuriro rya AFC 23. Ibintu byateye ihungabane ku ruhande rw'ingabo zari zihabarizwa.
ubu ngubu rero ingabo z'u Burundi na FDLR nyinshi zari zihari zikaba zimaze guhungira mu bice bitandukanye, aho bakwiye imishwaro bakiruka. Guhera mu masaha ya kare y'uyu wa gatanu rero mu ma saa tatu n'iminota nk'icumi za mu gitondo, intambara ikomeye yakomereje mu gace ka Buhewa, aho AFC M23 ikomeje gusatira Ndorera hejuru y'umujyi wa Ruvungi. Urumva rero ko urugamba rukomeje guhindura isura kandi ibintu bikomeje kudogera no kuba nabi. Abaturage kuri ubu ngubu bari mu mihanda, barimo guhungira mu mijyi itandukanye, nko muri Uvira ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, nyuma yo kumva urusaku rwinshi rw'amasasu yongera umunota ku wundi, mu gihe ejo byari byanze ko imbonerakure zari zafunze umupaka w'u Burundi ko nta muturage ugomba kwambuka. Babonye rero ari ibintu bibarushije ingufu, noneho bahitamo gufungura umupaka, abantu barambuka barahunga. Hanyuma umuturage umwe uri aho ibi byabereye yavuze ko urusaku rw'imbunda nini rukomeje kumvikana mu bice byose biri hagati ya Buhewa, Ndorera ndetse no hepfo ya Ruvungi, ari umuhanda winjira mu mujyi. Indi mirwano ikomeye rero irimo kumvikana ku muhanda winjira muri centre ya Ruvungi, ibintu byinshi bituma abaturage bakomeza guhunga mu buryo bwihuse. Nta mizigo bafite, nta n'ibikoresho bafite, nta buturo cyangwa se icyerekezo kizwi berekezamo, ahubwo ibintu bikomeje kuba nabi. Reka twumve ubutumwa bw'umuntu cyangwa se twumve umuntu umwe uhari, atubwire uko byifashe hariya ku mupaka ndetse n'uko abantu bakomeje guhunga umusubirizo. Abantu bake bagera nko mu 8 baje nimugoroba, nabwo umupaka urimo gufungwa, ariko muri iki gitondo impunzi nazo noneho zabaye nyinshi, zaje ari nyinshi. Bivuze yuko rero byatutse n'ubundi gusheringa cyangwa se guhererekanya kw'ibidombe kumvikana ku mirwano, hanyuma bituma impunzi nyinshi ziba ziri ku mupaka, zirundira ku mupaka usize. Ubwo rero bari bakiri hakurya, bivuze yuko n'ubundi igihe gitoya cyangwa igihe icyo cyose baza kurekurwa, kubera ko niyo gahunda. Impunzi n'impunzi kandi bifite uburenganzira bwo guhunga, biranumvikana kubera ko ari umutekano muke hakurya. Ubwo ibindi wenda turaza kuba tubibabwira tumaze kubona detail. Gusa icyo maze kumenya ni uko ari abantu bamaze kurenga nka 500 bari hakurya, dukurikije imibare turimo guhabwa n'inzego zibishinzwe. Ariko nanone tunabibutsa yuko hari abandi barenga 200 n'ubundi bari baje ku munsi wa gatatu. Urumva rero ko imibare ishobora kwiyongera. Bamaze kwambuka, harimo bakeya bamaze kwambuka, ariko abandi baracyari hakurya. Murumva rero ukuntu ibintu byifashe. Hagati aho mu masaha make ashize, ibice byinshi bya Ruvungi ndetse n'uduce duherereye mu nkengero zayo byabaye ubusa, byabaye umuyonga, nta muntu urimo, nta muturage ukiharangwa. Nyuma yo kwakurwa n'imbunda zikaze, abantu bagahitamo guhunga nyine bakiza amagara yabo, kuko nta kundi kuntu byagenda. Ni mu gihe ku munsi w'ejo ku wa kane ibisasu bivuga ko byaturutse ku ngabo z'u Burundi nanone byari byashenye kandi umuyoboro w'amashanyarazi, bitera iturika n'ibura ry'umuriro mu gice kinini cya Kamanyora. Abo ngubu abantu bari mu mwijima, bari mu icuraburindi. Ibi bikorwa rero bikomeje guteza impagarara n'ihungabana mu mutekano w'abaturage no kwangiza ibikorwa remezo by'ingenzi, mu gihe inzego z'umutekano za AFC M23 nazo zikomeje kugenzura uko ibintu bihagaze no gupima ingaruka zishobora gukurikiraho, by'umwihariko ku baturage. Aha ngaha rero ni ibitero byatangiye cyangwa se ni intambara yatangiye ku itariki 2 Ukuboza mu bice by'amajyaruguru ya Uvira, biri mu kibaya cya Rusizi n'ibyo mu gice cya Warungu. Hari kuba imirwano ikomeye hifashishijwe imbunda ziremereye zirasa kure. Hari amakuru avuga ko rero mu rukerera rwo ku wa kane nanone, umutwe ni ukuvuga mu rukerera rwo ku munsi w'ejo, umutwe kabuhariwe w'abarwanyi ba AFC M23 wateye ikigo cy'ingabo z'u Burundi zikicamo abasirikare benshi, abandi barundi benshi bafatwa mpiri. Bikaba byarabaye rero ku munsi w'ejo, abarwanyi benshi ba AFC M23 nanone bagaragaye mu bwato bunini berekeza i Bukavu baturutse i Goma, aho bari bagiye kwifatanya na bagenzi babo ku rugamba. Ubu ngubu rero bakaba babyutse nyine bari mu kazi, bakora akazi nyine kabajyanye, aho ibintu kuri ubu bimeze nabi. Ni mu gihe nanone rero ingabo z'umutwe wa AFC M23 ku munsi w'ejo
zakoze akantu gakomeye ko guhanura indege ya drone y'intambara yo mu bwoko bwa CH4 y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FARDC. Iyi drone rero ikaba yarahanuriwe ku musozi wa Ngomo, aho yari yajyanywe no kurasa imbunda nini ya M23 iri hejuru yawo. Ni drone rero amakuru avuga ko yaraturutse, bivuga ko iyi drone yari iturutse i Burundi, ikaba yiyongera ku zindi ebyiri nkayo zahanuwe mu kwezi gushize. Usibye drone yarashwe kandi hari amakuru avuga ko nyuma y'imirwano ikomeye cyane yiriwe ibera mu bice bya Kivu y'Amajyepfo kuwa gatatu ku itariki 3 Ukuboza, ngo byabaye ngombwa ko M23 ikora operasiyo ya gikomando ikomeye, aho iyo operasiyo yasize yishe ingabo z'abarundi nyinshi. Izi ngabo zari ziriwe rero zirasana nayo zikoresheje imbunda ziremereye mu kurasa mu bice bya Kamanyora na Katogota. Hanyuma rero mu masaha y'ijoro nibwo abasirikare kabuhariwe ba FC23 bateye ibirindiro by'ingabo z'u Burundi byari mu gace ka Ruvungi Bucece, maze bica abasirikare benshi bakoresheje intwaro gakondo zirimo udushoka n'ibyuma. Amakuru akavuga ko rero usibye abasirikare bishwe kandi hari n'ababarirwa mu ijana baba barafashwe mpiri muri icyo gitero cya Bucece cyabaye mu ijoro. Rero ari nabyo byatumye ingabo z'u Burundi mu kugerageza kwihimura ku munsi w'ejo kuwa kane zaririwe zirasa buhumyi mu bice bitandukanye AFC 23 igenzura, by'umwihariko mu mujyi muto wa Kamanyora, aho ibisasu byazo byashenye amazu y'abaturage ndetse bamwe bikabica, mu gihe hari n'abakomeretse. Kuri ubu rero amakuru avuga ko iyi mirwano yasize AFC 23 yigaruriye uduce twa Butuzi n'Akahembe two muri sheferi ya Kaziba, ndetse mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo abarwanyi b'uyu mutwe bari bamaze kugera no mu gace ka Nubumbu gaherereye mu birometero bike uvuye mu duce twa Ruvungi na Rubarika. Mu yandi makuru rero atugeraho nanone nayo avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko hari igitero cyabereye i Rubero. Iki gitero cy'abantu batamenyekanye rero kikaba cyahitanye abawazarendo 3, bikaba byabereye mu mudugudu wa Riboyo uherereye muri teritwari ya Rubero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibirindiro by'inyeshyamba za wazarendo ku munsi w'ejo byagabweho igitero n'abantu bitwaje intwaro ngo batamenyekanye. 3 muri bo bahita bahasiga ubuzima, aho ubutumwa bwatanzwe na uyu mutwe yavuze ko abantu 3 bo mu mutwe wa UPRC bishwe, imbunda 3 za AK47 nazo zijyanwa n'ababateye. Umwirondoro wabo wabateye nturamenyekana, gusa akaba ari byatangajwe n'umwe mu bahaye amakuru ikinyamakuru Kivu Morning Post, ngo utifuje ko amazina yatangazwa. Gusa itangazo ry'inyeshyamba rya wazarendo yo mutwe wa UPRC ryashyizweho umukono na John Mwangayiko, ryo rivuga ko hapfuye umuntu umwe ndetse ibirindiro byabo bigatwikwa, aho iryo tangazo rigira riti umwe mu bantu bacu ba UPRC yishwe, inkambi yabo nayo igatwikwa. Amakuru aturuka aho hantu ravuga ko abateye bakomeje kugenzura ibirindiro by'abarwanyi ba UPRC mu mudugudu wa Riboyo. Ibi ngo byateye abaturage guhunga ku bwinshi berekeza Ipawanza na Kambao, bakeka ko ariyo itekanye, n'ahandi hose ari ibibazo by'urusaku rw'amasasu n'intambara. Ubu ngubu akse yanje ya Panda, Riboyo na Kambao ubu niyo nzira yonyine iri kunyuramo ibiribwa igaburira ibice bya Mangure Njipa na Nje ya Panda n'imiryango myinshi, aho ubu ngubu yafunzwe. Imiryango myinshi nayo ikaba yahunze, uherereye mu mujyi wa Butembo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ugasanga rero naho ibintu byakaze byadogereye, ntawamenya aba bantu bateye ni bande, gusa ikigaragara ko iki gitero kibasiye abawazarendo 3 muri bo bagapfa nubwo bo bemeza umwe. Aha rero ni ibintu dukomeza kugenda dukurikirana amakuru abera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho imirwano ikomeje cyane, ndetse ubu ngubu urugamba rukaba rwahinduye isura, impunzi nazo zikaba zikomeje guhunga ari nyinshi.
ndabashimiye cyane, nitwa Rafiki Kabenga, mukomeze mugire ibihe byiza kandi mukomeza kudukurikira, dushimira abakomeje kugenda badutera inkunga mu buryo butandukanye kandi bunyuranye. Njye nitwa Rafiki Kabenga, mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.